आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहनबद मरुएब पाव केंद्र की मपानतरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ना इम्फाल द ललित कला एकाडमी रीजनल सेंटर थंबिनबा तक्सिनख्रे मणिपुर अंगांग अनी थीब खंखिदबग मरी लेना सीबीआई ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कामरूप मेट्रो गुवाहाटी असम दा मियोय मंगागी मथक्ता तोंगान तोंगानबा चार्जशीट अनी थांगख्रे अमसुंग बांग्लादेश थासिगी तरेता पांगथोकद्रिबा पार्लियामेंट्री मिखलगी येंगलगा लेबागदुगी मफम क्यादा आर्म फोर्सेस सिंह थाजिनख्रे केंद्र की मपानतरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ना इम्फाल ललित कला एकाडमी रीजनल सेंटर थंबिनबा अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की दमक इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलायंस ICCR दगी सेंथांग पिबिनबा तक्सिनख्रे केंद्र की कल्चर मंत्री जी किशन रेड्डी इब चिठी डॉक्टर रंजन ना इम्फाल ललित कला एकाडमी की रीजनल सेंटर हांगदोकपिनबा तक्सिनबग लोइनना राज्य की इना खुल्लबा कला संस्कृति अमदी हैथोई सिंथोरबा आर्टिस्ट सिंह की मरमदा वाफम कया फोंदोकी मांगनाई हौजिकी मतम असदा राज्य की आर्टिस्ट सिंह मतमगा चुनरबा टेक्निक सिंह की खुदोंचाबा फंगनबगी तंगाई फदबा लेरे केंद्र की कल्चर राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी इब चिठी डॉक्टर रंजन मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर अमसुंग सुरिंदर राजा बहाद यूनिवर्सिटी थाईलैंड की मरक्ता महिरोइसिंगी ओइबा एक्सचेंज प्रोग्राम पांगथोकनबगीदमक ICCR दगी सेंथंग पिबिनबा तक्सिनकी मांगनाई थाईलैंड मथंग थादा मियोय कुनमंगाना साबा मणिपुर की जगोय अमसुंग इसैगी महिरोइसिंग चकनी मसीगा मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ना ICCR दगी सेंथंग पिबिनबा हाइजरलिबा असिदा मंत्रालयना अयाबा पिबिनबा महांगना तक्सिनकी मणिपुर थोलिबा इरांग असिगा मरी लेना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कामरूप मेट्रो गुवाहाटी असम मियोय मंगागी मथक्ता तोंगान तोंगानबा चार्जशीट अनी थांगख्रे मणिपुर सरकार ना हाइजरपगी मतुंगिना CBI ना केस असि ममांग चही के अगस्त कुलुमदोइदा लौकटखिबनी नुपा मचा अमगी मथक्ता वाकलपगी मतुंगिना इम्फाल पुलिस स्टेशन दा FIR अमा हाना रजिस्टर तौख्रबनी वाकल अदुदा मियोय अदुना माकी मचा नुपीबु हाइरिबा नुपा मचा असिना लुहोंबिगिनी हाइदुना फादुना पुकीबदगी ममांग चही जुलाई तांग 3 थीब खंगना लेरकपनी हाइरी CBI ना थौदोक असिगा मरी लेना थीजिनबगी मतुंगिना ममांग चही जुलाई तांग 3 नुपा मचा अदुना नुपी मचा अदु महाकी ट्यूशन क्लास तगी लौखलबा मतुंग बिष्णुपुरम दा चटकी हाइबदु खंगले मदुदगी ओल कसार रोड की थास व्यू पॉइंट एरिया रोम दा चटकी हाइबा खंगले मफम मदुदा नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा अदु मियोय खरना खामलबा मतुंग गाड़ी अमदा नमदुना हापना पुकी हाइबा खंगबा ngamle मखोय अनिबु मफम अमदा पूर्व मतुंग हालंबा याय हाइना चिंगनरी थौदोक अदुगा मरी लेना मियोय मरी फारे अमदी मखोय की मथक्ता आइन की ओइबा थबक चथरी मणिपुर थोलिबा इरांग असि लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्स ना तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा थी हुंबगी थबक चथख्रे ngarang ayu pung 3 taba matamda Imphal West District Police amadi CRPF ki apunba kangbu amana kangchup amasung phayeng porom chingda thi humbagi thabak chathaki maduda AK rifle ki kapthok kharbat nongoi maru manga 5.56 की काप्थोक्रबा मरु अहुम 7.62 की मरु मंगा 3.03 की काप्थोक्रबा मरु अमा फंकी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगबो अमनसु लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पुंदोंगबा मखा लेकाइदा युम जंगदुना थी हुंबगी थबक चथकी मदुदा मियोय हुंपुरोम मसागी सक्सासे पुथो अंदुना मसक खंगदोकी अमरोम दंगरांग अयु पुंग 10 मखाई ताबा मतमदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस असम राइफल्स अमदी CRPF की अपुनबा कांगबो अमना के नकुजांग खुल्ला थी हुंबगी थबक चथकी मदुदा सिक्योरिटी कांगबो अदुना बंकर अमा अमसुंग फायरिंग पोस्ट अहुम थुगाई की अदोमोइनमक मिफामिपुन अमदी कुजुकुलाई सिंह फाबगी पाउ लेते हौखिबा निंगदोकाबा नुमिता थौबाल जिला की लिलोंग दा थोखिबा थौदोक अमदा मियोय मरी लेखिदबा अदुगा मरी लेना लिलोंग पुलिस स्टेशन दा FIR अमा लोकले थौदोक अदु थिजिनबा मियोय तरुंगना साबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT सेमख्रे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम असिगी चेयरमैन ना यारिपोक पुलिस की SDPO मोहम्मद रियासउद्दीन शाहना ओरगनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना थौबाल की SP दा मखोय की रिपोर्ट नुमित खुदिंगी अयुक अमसुंग नुबिदांग दा पिखकदबनी हाइरी थौबाल पुलिस कमांडो अमसुंग खोंगजोम पुलिस ना अककनबा पाव अमा फंगबदगी ngarang samram mamang laikai da thi wa humbagi thabak chathabada yum amada thamlamba yungang bottle chani kuntrarom amasung yum adudagi miyoy ama phare hari पुलिस की पाउन हाई फारबा मियोय अमसुंग यु अदु पलेल एक्साइज ता सिनक्रे
Imphal East, Imphal West amasung Thawal Jila da ngasi ayuk pung mga dagi numidang pung tara phawa curfew komthokli aduga Kaksing Jila dana ayuk pung mga dagi nungthil pung mga phawa amasung Bisnupur Jila dana ayuk pung mga dagi numidang pung mapan phawa curfew komthokli. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Bangladesh ta thasi ki tareta pangthok kadriba tarani toisuba parliamentary mikhal gi yenglaga lebak aduda numit nipani chupna armed forces sing thajin khre mikhal manungda civil administration da mateng pangnabagi damak lanmi sing adu thajin kibani serolaman hai armed forces sing na election commission amasung civil administration da mateng pangduna mikhal manungda lebak aduda thoning da thokdok thoktanabani hairi Bangladesh army gi myoi sing lebak adugi jila humpu mari gi manungda jila humpuni to da thajinduna ngak seli masigi matata Bangladesh Navy na samudra khongbangi mafam taramapan amasung Bangladesh Air Force na helicopter sizinaduna singi mafam singda ngak senbagi thabak chathari lanmi singi mathakta Coast Guard Border Guard Bangladesh Rapid Action Battalion police yauna atai force sing mikhal gi mathok tawgadori Haksel Mantraloy na hari National Sickle Cell Anemia Elimination Mission gi makada miyoi koti ama hena sickle cell laina leibra haibadu yengthokre Mantraloy na hai mission asigi pandamdi chahi ahum gi manungda miyoi koti taret laina asi leibra haina yengthokpa aduni sickle cell laina asi E de longnaba genetic disease makal amani masi bharatadi tribal singna khundaba mafam singda ayamba tholi adubo haujikti tribal nataba singda su laina asi sandorakle hairi National Sickle Cell Anemia Elimination Mission Pradhan Mantri Narendra Modi na mamang sahigi July amada Madhya Pradesh ta hogdokibani mission asigi pandamdi raija tara tareki jila chani humbudrani panda labor tribal singda laichat asi leibra haibadu thidoknabani ngasi phongba pauksi singi maroiba pauksing gidamak hauji mangsa tabam Premananda leire Premananda Thagachari Rajesh ngasi phongba pauksi singda mori da cookie militant singna chathakiba attack ta police commando personnel manga amasung BSF ki personnel ahum sokle haiba pau lilong chingjau da sakhangdaba singna kapa da mari sire taramari sokle NIA na thigat hanaba wareb lokre haiba pau amasung mahiroi ani thiba khangna leirakhiba duga mari leinana CBI na charge sheet thagakre haiba pau na maroiba pausing oiri Morida cookie militant singna chatharakhiba attack ta police commando personnel manga amasung BSF ki personnel ahum sokle haiba pauga loinana state force ta chathaba attack ta Myanmar laloba sing yawbagi singnaba lai haiba chief minister gi wafam sana lebak People's Chronicle Sanga Express English naharol gi thodang amasung huyanlan pauda ahanba headline togduna phongli Pawasi Imphal Free Press amasung pongna famda anisube headline togduna phongli loinana Sanga Express Manipuri da su ahanba lamai da phongli Khulai pa miyoi khrana lilong chingjau da miyoi mari kaptu na hatkre thodok asibu thijinnaba special investigation team semkre haiba pauna sanaleba ki ani sube headline oiri pawasi naharoli thodang dana pung nimphuni pan gi manungda maral leba sing fagat kani haiba chief minister gi wafong ga loinana ani sube headline tawre lilong chingjau gi pawasi Sanga Express English Imphal Free Press pongna phom amari Sanga Express Manipuri da ahamba headline tawri huyanan pauda CBI na Linthoi ngambi amasung Hemanjit Mihatki charge ani thangakre haiba pau ahanba lamai da phongli pawasi People's Chronicle naharol gi thodang sana lebak Imphal Free Press pongnafam amasung Sanga Express Manipuri da su ahanba lamai da phongli People's Chronicle da police jurisdiction ngakpigani police jurisdiction semdoknaba committee semkre haiba pauna ani sube headline tawri pawasi pongnafam pawse da su ahanba lamai da phongli Chief Minister na lilongi thodokta laikhidaba singi imung manungi miyoi singa unakre haiba pau anchor kalam da phongli Political Party tarana yaningdaba phongdokli haiba pau amasu ahamba lamai da phongli Political Party taragi pawasi pause singda tongan tongan be headline tawduna phongba thengnari pongna famda Myanmar dagi ain kaina changlakpa sing thingnaba free movement regime loisinaba thorang tawkre haiba pau amasu ahamba lamai da phongli pawasi People's Chronicle da su ahamba lamai da phongli Sanga Express Manipuri da Commission da Serau Sugnu Irangi affidavit Pisin haiba pau anchor kalam da phongli pawasi Sanga Express English amasung People's Chronicle da su ahambalama da phongba thengnari Rajesh Thagachari Premananda Aroibada Maroiba Pau Kendra ki Mapan Thorom amasung Shiksha Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Imphal da Lalit Kala Academy Regional Center thambina ba taksing kre Manipur da angang ani thiba khangkhidabaga mari lena CBI na Chief Judicial Magistrate Kamrup Metro Guwahati da Assam da miyoi manga gi mathakta tongan tongan ba charges ani thanga kre amasung Bangladesh thasi ki tarita pangthok kodriba parliamentary mikhal gi yenglaga leibak adugi mafam kya da armed forces sing thajan kre Pau lojare